Diyos ko nagatidog iti talastas. Nandiyan paling 16 minutos. Anyway, ito oras karuba 14 ngamin dos kalapasan tela una ti malam. Siyempre naman makakapilang katutungag kadagdito ang kakataara pa kami yung mga John Seriales of course can John Mark Pastor Operator Embalsamador certified apa talaga kaya mo daging balsa mo Kabalin lata. Siyempre no awan to ti pagbiro ka mo no awan ton iti mangayat kang kumansyon ay kapilitan nga sursuruam dahil Ure dati ipag-i-referak to kanyang magayam ko. Datay na ng service ka tatay tayo. Aray Agustin. Aray Agustin itiraman Isabel. Hello, good afternoon Ate Loli. Whatever you doing? Ayan, amo ka nakaisam kang prepare the flowers. Itatanga ka nito. And thank you so much for very big discounts. Ayan. Kat kaaruba ate kana ko namin tatayen ado iti sorpresa apo nga simang bay kada kami. Aga po kada kiti kakapagayam tayo. Iso nga iti sumarunong sonata. Nalakalaang dito ulitin ta. Naidamag mi idi dito yan. Ngem kaya mi man na pong agkaratot kayo nga sumong batan noon niya ti pauno na dati nga sonata. So with your name, with your age, your address, and of course, the name of your barangay captain. Danayon na Danayon na. And the title of the song. Ulitin nyo ha, ulitin. Inakan, edad, address, itype yun taytan. Address, naganti barangay captain nyo. Kan. Title, iti sonata. Title. 300 pesos courtesy of Giovanni Vizcara of Ramon Isabela. Dadi kat pampagana lang apo nga sonata. Ngarod, iteksyon no amuyo ti paulo na innonaan. Forever, my darling, my love will be true. Always and forever, our love is true. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep, love, and to hold. Making you happy is my desire. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Idi pa lang damo ka anaserpa. Nakuruso na da akon ti kolor ti kudil mo. Iti agong mo haanunay nga napintas nga mabaling ko pagan anusan. Iti height mo haanunay nga natayag okay lang tabasita mo. Aja lang. My heart's at your command, dear, to keep, love, and to hold. Making you happy is my desire. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you of your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn.
ito cellphone ko. Good afternoon, DJ Manong June and ating JM. Ang galing-galing nyo dito sa Jones mag-perform. At greet mo nga ang driver ng FJ Cruiser. Yan, si Tito Joshua Clyde ko na siguro. Nabaligtad na. Doko at si Boss Dexter Castillo of Minori. Please play Yellow Rose. Ayan, itikata dagup, talo gasot apiso load apo, ket adanti nagasat nga nangabak. Of course, ito load courtesy of our kaanakan Giovanni Vizcara of Oscaris Ramon Isabela. And inayon tamutan ni Uncle Danny Vizcara. Dating atabo, ket nga pinapugto kami kati pauno na kat Pledging My Love. Ayan, tatipay lang nga po first line iti song nangabagan as of 1:18 in the afternoon. Nangabagan iti 40 taon na nga nagapo sa San Juan, Cordon, Isabela. Ketimbaga na nga barangay captain Elmer Telan. Ayan, nga rod. Kaya aming i-congratulate Judith T. Agpalsa. 40, iti tawon na. 40 years old, of course. Kaputa medyo kaedad na tayo sunata muna. So congratulations kata, siyempre. Kata paraman pala ang adobay abu iti prices nga sagot ta adu ti ayat apo iti musika Ilocano. Agyamang kami apo kata sponsors me. Kablawan tamamat iti membros ken officers iti 4 Decade Duo Hong Kong chapter. Yes. Headed by Ate Angie Raguel kini Kuya Junjun Linyan, no. Tinga tanga banda tenda tata. Aha. Dajida nga ta Admiralty Central. Adi ka mo, no, nakaunada, tangamin tatay, naladaw da nga napan Oh. Naladaw da, kasi nung nga tati, umuno na nga mapan kung kunada. One. Adak pala ti MRT kung kunada. Oo. Ay, kasi kung kadidik pa lang Ramon. Mongkok. Abo mongkok. Good afternoon, kung ano to'y, ni Kuyang Nestor Soriano, kagawad iti, number 1 kagawad, iti Rizal. Kunana dito, kunana ni kumpare. Ako ka. Low bat, 9% kung kunana. Okay, kunana, Good afternoon ating John Pakibati man. Dahil kaanak ka nag-birthday di March 1 ni Glenda Domingo. Ken request ko man di kanta nga. Bukol-bukol. Manong Monestor, salamat ating ko. Adapin may isang text message ko na na. Haan nga text message kami sa from a messenger. Nagaduda. Open conversation. Sige, sak pilaang. Sige. Kungi, kuna na kablawan na kami mamutkin ni Antim Ambit ngagbanbantay tinagana nga baboy. Kuna ni Antilos. Nilos dito? Wan Antilos dito. Ay, naragsak ang araw nagmamanit. Diyos ko ma. Agana nga din na oras si mambantayan na ito kinag-iigbisang iwan na. Naganak garudan. Ay, naganakan. Wan, request na ka na Oje Ilocano. Tibuan. Talagang pabugkawan ta ka man ang dagitan. Nakaparyuan tan. So pa, hello to Kuya Conrad, mo damati biboy na. Kinianting Mary Jane Padilla de la Cruz. Hello, watching from La Union, from Angeline Nayabis. And of course, katagiti si Mali Apo, nakatadutan ni Kablao man dito ay Canada, from Samski, Tauya. Nagado si mong man na pa dyan ti Pledging My Love. Pero man ti kuskus to. Diba? Anyway, kung ano ti, kablao man na ni Papa Rudes Robert Mayong ken ni iyong madama nga agli lechon ti baboy diti patol. And then magkaldoyo manong greet command ka baranggayak taga Salvador kini Auntie Remy Dadural kanta niyo man ti agurayak tigab sa iyo Nora Sarmiento of Barangay Salvador. Agurayak ka no balong. Oo. Nagkanay Kuya Conrad ni nagchat. Anak ko na. Pakablaan kakabsat kadwak toy anak ko Ashley Nicole. Nga kadwa nga nagsimba dita Lasalet Tatay. When every Sunday nga makikita kisuda. Majilogan da makikita mo. Pag-greet po Asuncion family dito sa Baluarte, Santiago City from Jessa Asuncion. Watching from Ramos East, San Isidro. Pabati nga po kami dito na nakikinig. Parokes nga po yung kantang Tumeng from Lani Joy de la Cruz. Kaputa ato ti pa premyo for... Ajay gurayak nga Ay agurayak. Ato ti lyrics mo orten balang. Memorize ko dito. Minorize mo da nga talagan. Okay nga Rod, para katigiti medyo kaya nanto ti maulaw into no May 13.
King. Siya sinungat at maulaw, maalilaw, matalimudaw, gapot eleksyon, adot mapukaw, disposisyon, panunod kendayaw, botante kada politiko, amin daag pinpinaliiw to, limagasot ken sa ngaribo, kasukat ti masak bayan tayo. Kasta tunggal eleksyon, na dumaduma tay apaksyon, at daag drama nga awan kwartana, at damit tay nakarot pangas na, nuda kami ayos kamlatta, pila-pilag para mi jingle na, ang emiraman da kami latta, inton nagiwaras kay di kwarta. Ay maulawak no wanti kukwak, agpatpat nag-agurayak alin ka di ikandak kwarta, inton agbutosak maulawak na ulawak, tukunak sa balito anagan tigusugusak. Wen kailan atay ito kadi kay kayat ti puso yu ti inkanto yu botosan hanga datay nakaited ken katikwarta. Ngem no kaya mo ti sa kandidato sabay nang ti kwarta ay ket doblyo mga gusigusan tinagan na. Just kidding. Ay maulawak no wanti kukwak, agpatpat nag-agurayak alin ka di ikandak kwarta, inton agbutosak maulawak na ulawak, tukunak sa balintuan aganin tigusugusak. Siya sinungat at maulaw, maalilaw, matalimudaw, gapot eleksyon na adot mapukaw, disposisyon panunot kendayaw, botante kada politiko, aming daag pinpinaliiw to, limagasot ken sa ngaribo, kasukat ti masak bayan tayo. Kasta tunggal eleksyon, na dumaduma tay apaksyon, at daag drama nga awan kwartana, at damit tay nakarot pangas na, nuda kami ayos kamlatta, pila-pilag para mi jingle na, ang emiraman da kami latta, inton agiwaras kay di kwarta. Ang emiraman da kami latta, inton nagiwaras kay iti kwarta. Okay, that's it po. May isang reality that hurts. Ako nata, barbaring lang po nga agbaliw pa iti taray iti politiko tayo dito. Anyway, that's the trend. Kat baka isa mga tisabali dito isang Suday Jayan. And once again, nagiti anyaman ang kukuha nyo itata dita Villa Carmen, naglalo kini bagat ko ni Juvie and may katugangan Natividad. Ayan, good afternoon kada kayo, and of course kalagiti anak ko. Agsing-singpot kayo anak ni John Feliz, Jason and Justin. Gusto mo yung walay me? Ni Nanay ko Lourdes, ni Bayaw Anthony, ni Ading Kuan An, Ente Aileen, nagiging Asumi, ni Baamang! And of course, kalagiti ni Mana ko nga Gina and Annabelle. Nga handa nga mangliwliway nga agdindingeg kada kami. Family first nga kunada. Marong June pa ikablaw man dagi jay family Pinkisan, family Perez, Ken Coral Bal, family jay Mabayad, et Chag Isabella. Request ko man single Yellow Rose. Manong June, salamat. It's me, Wilma Aquino from Nakar, San Guillermo, Isabela. Dayo Masupay. San Guillermo. San Guillermo. And of course, request me lang po iti pagayam tayo sa Jai Jones nga nagbuya kita kami dito yung sonata. And request na metken ka isong awan and tirason nga hanta kansyon. Ikadam yung arod karuwa. When I woke this morning, imagine my surprise. On my pillow lay a single yellow rose. I smiled, but when I read the card, the teardrops filled my eyes. It was the only way that you could
say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Hello to Auntie Kathy, Cabal, Salvador. Yes, may isa ka sponsor tayo. Kau ka na. Online na. Online na siguro naman tinapan na nakipanpandang buwanan ni Kabsa. Saan ka naman gimatang ti Louis Vuitton? Oh yeah. Did you know that yellow roses mean you love someone? Pagkatawa ka kasi mo talaga dyan. Did ko na na. And did you know they say forever I'll be true? Napapayok na dyan. Ay, sige. Why did you have to go astray, leave and throw our love away? Why did you leave a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose. Okay, so far abo iti FDD kat dati duwang official scholars na abo at pinili mi abo nga estudyante ti kitay medyo nangato. Nga medyo talaga nga nangato. Line of 9 nga. Iti general average na. Iso nga tagay abo ti pinili mi tanga min hami pa napatpadasan kini amak ti nag-average ti 90. Ada mo 90 nga subject mo balong iti. Ada. Ano na jay? PE. Oh. Ay, sumula. Anyway. At least, di ba? 90. Huh? Ayan. So, we would like to say congratulations kati kiti scholars mi apo. Ngagpaspasa ti Ranyag High School and Kabulay High School. At dapat na kiti elementary mo at nga scholar mi ang basi-basi lang nga banag. Pero I'm sure nga dakkel nga banag para kati kiti ubing data datay dakkel ti balon na basit nga subret ti eskwela. Data ti kandat mi. Kaya kati kiti high school mat, tapnula ang adamot ti inayon da iti balon da ken siyempre no damasapol ti eskwelaanan handa nga daw-dawaten ang katagiti nagkanana. Isudan ti makamoditan. Data ti number 1 nga gandat mi mangtad iti basit educational assistant. So katagiti kakalaing ubing nga napili mi apo sabi ko mata agtultuloy iti kinalaing yo kinasiglayo dita eskwelaan tanubim mabait ti 90 dayta ay kat lamon. Anyway, may sa katikiti ka-partner tayo dito ang scholarship program is our Kabsat from Hilo, Hawaii. Kabsat Kathy Cabal, Salvador Tigaduwed. Iti ingungutan ng alakay na ni Ronald. Uncle Ronald. And siguro mga 320 nga pedaso iti Louis Vuitton na. Anyway, just kidding. And kung ni Kabsat nga segment, kung doon ay pangal daw mo, kuya, battery low nga talaga dito yung cellphone ko. Kaasi ka mo. Kablawa man, nagito'y kaduag ito'y balay tata, nang runa kini Kuya Amor Ramilo, aldaw kasangay na tata. Request ko man ditay dita din. Nam, awan, nagpasulak. Isa paborito, guna na, paborito na nga, Saniwang, agyaman na, Samiweng. Samiweng. That's a Samiweng. Ano tayo na, Jikon?
Ano tayo na nag-comment ni J-Lo, Esteban Cadiz, Sati Vizcaya here, sirs. Gano'n. Jay Sati, naglalang kayo kanta. Pa-shoutout po, watching from Abu Dhabi, from Jovelyn Soriano. Hi po, Great Command family, si Nagub ng Sinamar Norte. June, from Turkey, from Gina Garin. Request Command, Taybulan, mga idol. Salamat po, watching from Montreal, Canada, from Taclan, Merisa, tinagan na. Pa-shout out naman po dito sa Rebisco La Union, lalong-lalo na Ilyong at Ariel na may tama na. Ano, para kasi yung tumeng para sa mga babaeraw. Kuna naman ni Jerry Garcia. At dapat nag-request ni Congresswoman Catherine Tatay na ganagat Mark Ronquillo sa from QC. QC. Ang QC? Ano? Data katigiti agpambantay no ko iti kwa establishment jeruar nga nakapuraw nga digamda nga disabog. CQ ajay. CQ. Baliktad lang. Ay mga kuya, pagreklaman po yung baby girl namin sa San Andres, San Mateo, Isabela na si Amara Casidi Anchieta, and to my sister-in-law, Ate Cecil, pati na rin yung Lola Iska and Lolo Pidring namin from Quezandra Cortez, tinagan.